good, very nice. Semua senyum-senyum, hello semua. Uh, The One Roof, wah, champion. Best sitcom, best actor, best actress for Asian Television Award. So bila kita broadcast kan, kita punya show kan, kita pun hantar kita punya kaset lah, punya tape kan, untuk video tape, untuk try lah Asian Television Award. Kita menang. Kita menang. Dapat beat Under One Roof. BB Under One Roof, best actor, best actress, best sitcom. In the same year lah. Same year. So orang terkejut, siapa ni Puan Chukang ni? Kita tak dengar, tak ada Maksudnya sponsor. masa tu rating tak meletup lagi. Belum tak. So bila kita menang ini kan, semua tengok kita punya program, semua sponsor masuk, produk semua. Dapat beat Under One Roof. Yo. Dahsyat ni. Tapi nanti akhirnya ke Under One Roof kan? Puan Airin? Chukang. No, you. Ma? Dan selepas tu di dalam Under One Roof. Tak ada. Puan Chukang. Saya buat satu macam cameo. Cameo. Oh, ya. Puan Chukang masuk Under One Roof nak buat renovation. Jadi maksudnya besarnya Puan Chukang daripada Under One Roof tu sampai terpaksa ambil star Puan Chukang masuk episod dia. Dahsyat dah. So pada masa itu apa yang you rasa yang bagaimana layanan orang pada you? Layanan They treat you how? Very good, very nice. Semua senyum-senyum, hello semua.